topic asina Werner coordination theory ko first sigi Werner coordination theory sigi postulate sing asi hana yengi si ko so yenga si sita postulate si Werner coordination theory na kari hai di hebdo yo sita generally in a coordination compound aina CMA haibagi meaning di aina short ibagini ko central metal atom haibani central metal atom have two types of valency central metal atom gi valency ani legane ko amana primary valency habama amana kana secondary valency habama next primary valency kaino secondary valency kaino yengi ko primary valency da sigi point ma kasi amaru oi ko sina sana isana kana paaligadam sidi yo it denotes or represents the oxidation number having ko ON means oxidation number of central metal atom and it is always satisfied by negative ligand sigi last point si yengsilu ko it is always satisfied by negative ligand hai je aduga primary valence na represent to kana ne oxidation number sigi point sing si mark to silu ko asida maru point sing sigi oxidation number then sigi sisu it is always satisfied by negative ligand hai je sisu yam maru then sida mu yengo next it is represented by kari hai dotted line hai sisu yam maru ko it is represented by dotted line sisu yam maru then kari hai last ki point is morning chilo ko primary valency is the ionizable valency hai bani primary valency si kai ne ba ionizable valency ne ba ionizable valency ha ga dai horen kona sigi postulate sing si yengba loira ha ke ko then sidi yo secondary valency sina kari hai it represents coordination number hai bani ko CN means it represents the coordination number of central metal atom central metal atom gi coordination number represent to kanana secondary valency na then it can be satisfied by kari hai sida can be satisfied by both negative and neutral ligand negative ligand ga nataga neutral ligand ga animagna satisfy hoiba aduga secondary valency haisina kaineba it is the non ionizable valency neba it is the non ionizable valency neba means ion gi form da lakpa yado valency neba ko aduga last ki point siga yemo it is denoted by kari solid line sising sine wang postulate sing ona postulate sing hana munna yemo ko Werner coordination theory gi postulate sing sam mana valency ani legane habne amana primary valency amana secondary valency primary valency na kana represent tawne oxidation number na aduga masibu kana satisfy hoini negatively gana yare ko secondary sorry aduga primary valency sidi dotted line represent tawi aduga primary valency is the ionizable valency ai singje sigi point si yeng ko example yeng se hoje example da si yeng ko on the coordination compound am lore CONH3 6 Cl3 haraga first any coordination compound amada sigi third bracket ki manung da lairiba singje sigi third bracket ki manung da lairiba singje sibu koina kai ko third bracket si pull up na oina kari kaune haba matamda coordination sphere kaune haba sije coordination sphere coordination sphere se khaidokraga lemoba makai je sina kai kaune haba matamda ionization sphere kaune haba khaidokhiba means ai hujik sigi example sida nang sigi third bracket ki sarok si lokthokraba matungda sigi Cl3 si lemowe ko sigi Cl3 si kai ko kaneba matamda sina ionization sphere ko kaneba sigi Cl3 si bune koina ionization sphere se mamangda ler masu yai ko aduna isam sambida coordination sphere si bu khaidokraba matung lemoriba sarok to mamangda oibi yai maningda oibi yai adu kai koneba sibuna ionization sphere
next yengo sigi coordination sphere haigada ina third bracket ki manungda leiriba singse sije tongana isingda nangna suppose sigi coordination compound se isingda dissolve tawba matamda tongana tawa yadeba means nangi third bracket ta leiriba potse tongana tawa yadeba third bracket sida kana yawi nangi cobalt ama yawi then ammonia ama yawi sigi potse isingda dissolve tawba matamda cobalt khakta thorpa yade then ammonia khakta su thorpa yadeba modi punna chatkadabani samsambida coordination sphere se kai kauri it is a non ionizable nebako ion gi form da tongan tarpa yadeba sigi coordination sphere sidi nang tarke hagana punna tagadaba shima then sigi ionization sphere se sibuna kai kauni ions gi form da pirakpa yaba that means it is a ionizable lemashina andere ko aduga amuk yengo coordination compound amada coordination sphere haigadi third bracket ki saruk sini ko third bracket sida metal ama yaungani yawi ko example oina hojik aigi sida metal ai kanano si cobalt sini cobalt ji metal ko sigi metal sibune aina ngisai central metal atom haido yarba then metal natana atopa lemoba makai third bracket ki manung da laiba singse sibune koina kai kouneba mata ligand kouneba aduna hojiki oina nangi ligand haragati kana oirane nangi ligand haragati sigi NH3 si oiraneba si kana oirane sina ligand oiraneba yadare ko si bawba then hojik sigi piramliba coordination compound sida koina first ta extra oina yengba yabase nangi sigi coordination compound se isingda thadaba matamda ions kaya liberate tawrakana habse ions kaya pitholakana habse sisu khangba mathau tayaba aduna asi khange haragadi yengko koina generally chemical formula ama iba matamda nang kamaini cation na left side te iramgani anion na right side te iramgani ba cation means nangi positive puba kambudo aduna left te iramgani aduga anion na right te iramgani suppose class 9 ne koina khangi suppose na onda calcium chloride ki formula iwa haireba ko calcium chloride ki adu kamaini re calcium ki symbol Ce har irani then magi balance sidi irakani then chloride ki symbol Cl irakani magi balance 1 sidi irakani chamane ko then kamain tawi cross multiply tawone cross chatpani sumaina sina som chatle aduga sina som chatle aduga nangi formula adu kamain tare CaCl2 sumain tare sida nangi left side ta laibase sibune koina ki ko cation sibuna koina cation yare ko sibuna cation means cation sina left side ta laiba aduga lemawriba saruk Cl2 sina kai kawi anion kawi sibuna anion ne yare ko awna yengo hojiki aina lawriba example sida isida nongna ihorake ko example se coordination compound CO NH3 6 layer Cl3 ne hojik sigi coordination compound sida aina ngasa haigibado sisina isingda dissolve tawba taragati ions kaya liberate tawne haineba yengasi ko ions kaya liberate tawne do aina ngasa ahanba first ta haigre madudi nangi coordination sphere gi sarukta laiba pot makaise central metal atom ga ligand ga tongan taba yaro haigi ko ona sigi piramliba coordination compound se nangi coordination sphere se tongan taba yadramina mana leidoisi kaino mase cation oina neba yengko sidi yeng sigi saruk singji pulak yengpa matam si cation oina leidoineba yare ko sisingse cation oina leidoini
ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯀꯦꯇꯥꯏꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯤꯕ Cl3 ꯁꯤꯅ ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯅꯤ anion ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯒꯅꯦꯕꯀꯣ yan ꯑꯧꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ anion ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯒꯤ Cl ꯁꯤꯗ 3 ꯌꯥꯎꯔꯤꯀꯣ ꯁꯤ 3 ꯁꯦ ꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯅꯣ ꯁꯤꯒꯤ क्रॉस तौरगा लापने मीन्स सिगी पोषक सिगी ओरंगनेबा केटायन पार्ट सिगी ओरंगनेबा अदुगा सिदा 1 ले लौनी को सिना कनागी सिगी क्लोरीन सिगी पार्ट नेबा याने को साइ सिदा फॉर्मूला हाइबा मतमदा क्रॉस लाइसे सुमाइना सिगी 3 से केटायन सिगी पार्ट नेबा याने को अदुगा सिगी 1 aina red na irba 1 sina kana oini anion gi means chloride ki part नेबा अदु ओइबा टारगेट ना कमाई रखपा यारे सिजे केटायन दु कनानो नंगी कॉम्प्लेक्स दुगी कोऑर्डिनेशन स्फीयर दो CO NH3 then 6 lairani cation oiramina plus purani cation haga plus then sigi 3 siga simaina plus kana pitholakani nangi chlorine ga chloride ion oina Cl minus ka minus means anion oibagi then balance onaba ong sida kya hapani Cl sida 3 hapani adu oiba taragadi cation ama pithoy 3 chloride minus ion amaga pull up na sigi complex tagi pithok tu si kanano 4 ions never yani ko answer da kya awani 4 ions 4 ions kana no dudi sida CO NH3 6 3 plus have cation amaga then 3 Cl minus have anion ahum amaga pull up na 4 ions ne pidoji then howji question do long saigi nangi sigi complex laire si complex piraga nangonda primary valence kya no secondary valence kya no yengdoine ko yega su yengdoine then sidi yengo hoji primary valence yan putukji ko primary valence primary valence singa sai karina represent to hagi sidi yengo ko it is represented by oxidation number of central metal atom hai yawi ko oxidation number central metal atom gi oxidation number na represent tawni hai ko aduga sida yengo it is always satisfied by negatively gan hai bini ko hauji sida yengo nangi sida piribe example sida ammonia se neutrally gan hai ko enga sai gi do central metal atom ji sina taba lemori bama kai coordination sphere gi manu lei bama kai to kari ne ligan ne ammonia sidi neutral ligand that means nangi sigi complex sida negative ligand yaude ko adubu nangi primary valence singa sa khoina kaina khangi oxidation number kanagi central metal atom oxidation number represent tong hai ko aduna yeng si ko puto chi cobalt ki putok toini aduna x lore ko then ammonia gi sigi oxidation number putok pagi di class 11 gi part su yawbani ko ai gi video sida aduka sigi hawbagi keno da su coordination compound ki part 1 adwaini yawngani plus neutral ligandina charge 0 oirani ammonia then ammonia taru yawre yare ko plus chloride sigi oxidation number kano -1 chloride kya yawi ahum equal to nang sida charge udramina 0 x equal kya tan x equal to 3 adu oiba taragadi nangi primary valence si kya tarani si 3 tarani sima yare ko then secondary valence amuk thiraji secondary valence kya tani yengsi ko secondary valence singa sai kai in haigi sise it represents coordination number hai ko it represents coordination number of central metal atom and can be satisfied by both negative and neutral ligand hai bane ko ona sigi complex sida coordination number kya no hai bata raga nangi ligand si thiyo ko ligand si nangi ammonia hai ba ligand NH3 se monodentate ligand ne ko monodentate kai no hai do ai mamangi video sin yawgrami ko monodentate ligand mean electron donor ama ne ko on electron donor ama si ammonia punna kya sui taruk sui aduna that means magi coordination number 6 oirakane aduna magi secondary valence kya orani 6 oirane secondary valence sina 6 oirani then represent tawrasi ko hojik sigi complex se diagram figure da wena represent tawra yengse
figure the geometry when ye because geometry say coordination number 6 over taragadi magi geometry si kay when octahedral when have ko aduna hauji octahedral ye si ko sidi yeng sidi lay hauji aina ye square ni ko adu square se plane am da lay do ni nang square shape se book amo oina ubo ko adu book to samaina yung khatta bi da samaina phaino oin thamo then moi hom si plane moi mari je I corner mari si plane am da lay do ni then nang center metal tung kana oini koval orani koval si de then nang ngasai gi sida sumaina then octahedral haragadi mathakta su layni then makhada amaga sumaina yana ko hauji sida yengo asai secondary balance je kana dino tawni hai nangi full line denote tawni hai ko sida yengo solid line denote tawni hai aduga secondary balance se it is satisfied by negative and neutral ligand hai hauji sida yengo nangi sida negative ligand yaudabra yaude ko aduna neutral ligand ke yawi ammonia taruk yawi ko aduna sigi solid line any ye even solid line taruk 1 2 3 4 5 6 6 kana warangone ammonia ha to warangone first time to bu matamda khangoi ko to pa example amuk piruk matamda gyan tarakani sumaina yanare ko then sorry nasai primary balance is amuk yengo primary balance is kanana satisfy weni hai masina negatively gana satisfy weni hai aduga masidi karina denote tawni hai ge yengo ko dotted line har ngoni yengo sida to it is denoted by dotted line hai aduga it is a ionizable balance hai ko da nang sigi complex da ionizable kya yawi punna chlorine akum ne si sing si ne ko ionizable hai do koina si saruk si adi chlorine ahum ne na nangi chlorine ahum che kana represent tawrani sina nangi keno do primary balance represent tawrani ionizable oramina on the primary balance si di kana de no tawne dotted line na on dotted line na primary balance si hapning ba jaga hape hai ko ona cl ahum sumaina aduna sina coordination compound sigi geometry orani yanare ko atope example of yenga example CO NH3 Cl Cl2p sigi nangonda ga sa dumaina ions kaya produce tawni hangeba ko aduga primary balance kya no secondary balance kya no then geometry yo haiga di kamai yeni first inga saido sigi coordination sphere sima tungan tungan tabu yaro hai ko aduna sina dissociate tawwa targa di kana kana pitholani yengu sa dumaina sigi 2 se yengu ko sigi 2 si kanagi orangani sidagi lakpana cation ni pon hebo aduga sigi 1 sina kanagi no chloride ki pon hebo ko adu betaragadi nang sida isingda dissolve taw matamda kana kana liberate torani CO NH3 5 Cl 2 plus haiba maga then chloride ka release torani balance torangai chlorine ani ni ona Cl sumaina 2
ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯨꯟꯅ 2 chloride ion amaga nang cation amaga punna ion 3 produce tawranebako na answer da kaya hoini 3 ions then sigi complex sigi primary valency secondary valency yengasi ko primary valency di nang sai kaina denote tawni hai solid line na te ko dotted line ani aduga primary valency idi se ionization valency haigi aduga amu primary valency si kanana represent tawni hai hangala yenguko oxidation number aduga wasi kanan satisfy tawni hai negatively gana auna sida yengo primary valency chadu minus puto oxidation number puto to jiko cobalt ki puto 20x lore plus ammonia ki neutral ina 0 ammonia manga ni 0 dum tagrani Cl ki di -1 so mapan Cl kya yawi ani adu -1 ani di -2 equal to kya 0 x equal to kya tarani 3 adu primary valence di kya tarani nangi sigi 3 ji tarani then secondary valence di secondary valence di kya tani secondary valence secondary valence di kya tarani sigi coordination number kya hoini sigi ammonia manga amaga sigi chlorine amaga di punna taruk tarani ko na coordination number kya hoini 6 that means secondary valence is kya hoini 6 hoini yanare ko then figure da mu ye geometry ye sida cobalt lerani then sida ye secondary valence punna kya taruk on ammonia manga amaga chlorine amaga ammonia amma ani sumaina ko punna mang taruk ni ko chlorine amaga ammonia manga amaga yung ko sida ammonia manga ni sida NH3 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 sini ammonia manga duko aduga sigi chlorine ama siga yanare ko sina nangi secondary valence duni then primary valence kya na ohum ni ko ona sigi chloride ani amaga sigi chlorine amaga sidi yung ko sigi secondary valence sidi na onda kanan denote tawni hai solid line na ko aduna solid line na secondary valence denote tawa primary valence hauji yengo sigi chlorine che sidi negatively gan su hoy ko adu hoy bataragadi primary valence na satisfy hoyneba aduna sigi chlorine sidi nanga sai primary valence hai ganda dotted line denote tawdunina sigi chlorine sidi dotted line su yorakaneba yare ko aduga lemawriba chlorine ani sina mu kai hoyani pura primary valence hoyna audi moidi kain denote tawrani dotted line ngakta Cl sumaina sina nangi anisuba coordination compound sigi magi geometry hoyani last hoyna amaga yengamsi ko si complex pire kalo ko CO NH3 4Cl2 Cl si ions kya produce tawni hadudi ani khata produce tawni ko ado si still si su kya hoyni nangi secondary valence taruk oigani primary valence na 3 oigani ko hojik ai si samjillaga geometry hoyni yesi
geometry on yes ko sida center kana lene ko bo lene maina ammonia mari sima kana no neutral ligane ko aduga cl ani sisu kana no negative ligane ode nang secondary valence ya kana na satisfy tawne both negative ligand and neutral ligand me ona punna solid line kya sur kane taru solid line taru to isidi irage ammonia mari duna sida makha plane sida yege ko chlorine ani sina makha yege then primary valence have matamda primary valence di negative ligana satisfy weni hai ode nang sai gi sigi chlorine je cl2 je negative su oire aduna ma se primary balance in to satisfy whenever that means primary balance in to satisfy when secondary balance in to satisfy whenever aduna sigi chlorine sidi kamai la ani sida dotted anim la ani maram disi primary balance is satisfy webagi aduga sigi mata amak ionization gi sina sumaina yare ko yengo sida any problem la ga so dum comment to biro ko thank you